Ira talifusan yung masia baka zo aya ita Yesu Keriso. Baba obo adada faluka ita zui maagka adre. Ba gangirenua basa-basa dada. Ba kanal YouTube ye kabege kain. Sino te faana baka barenungan masia. Kalmalilo walagi ni angirenusida maagka adre. Tehala ia muri basura Hezekieli faza felezara ngawua sisara irugizi $5. Watuho di angerenusida tesura ia ba mabua si feledua imaneta romalilo malangi. Baya aboto badadami badae wanoya o Yehova sila ni ooni ni fakoinia wasila ni tengah ni bihuku no huku ni habayaro si defasui ya abi ni oe. Tuho dalam malilo malagi ke da maeke ade ya ia da huku fanga ke dede. Ira talifusa ni omasi soza mumae ba famakau ni taga Yehova mubere ia me iberatai ke mangomasi ni habagulidade. Pada tahu kata anyaran musik tadada, batola tabe emanofu ma hada situ uda. Natafai ki baganyaran wada ma ade, wasamasa eno di lomalangi sotai Ezekieli, tefatenge ia bawa maema fakuhuku, sedena ifanua Yehova badrauno Israeli. Hana ba ihuku drauno Israeli Yehova. Beri melu dae salawa satua bapadua awa da sobrania efefu la falua sile atule ya ia dae labunu niha sile horo wa fefu gamuatara tanebee o ya zifatubu baba maiki Yehova amuatara daena ila samosa Hezekieli ade mesamuza inaka ifaema huku badrauno Israeli ni ore Yehova basamasa mate fenania ni haare ni bulu drauno Israeli sidunia afah ba abua badada Hezekieli ba maema faguku ade hana le edana ia na tehuku wanwanya samasa soinia samasa mata lifusania samasa ila talifusa jo masia bakazo aya ita Yesu Keriso badae ono makada wa Hezekieli ade afaka kania goi baba maigi banuania baba maigi soinia nagana hukuma siotarai pada eta ila tasuai getededa he ibisa gei wa afah de Yehova baba malua huku ada si dunia bahizai hasabale ifalua da Yehova hewa ai omasionia dramo Israeli ade banua masoi di Filinia sinotobali tanah khania babale me oya saizi lesoki di faluara la eroga Yehova la amikera lo malangi tanebe bahasa pale ifalua banguhuku Yehova ena eboy itu butekiko ira bagamuatara adresi atule famalua huku banihani omasi eda afah wa abuah heda ngatahoga tanerai ge iya si mana gay niraso Yehova afah kania abuah kania bu aniraiga bahizai hasabal ifalua banguku ada banihan ni omasinia berda ya ita niha sifaduta de Yesu Keriso ya ita samati ke Yesu Keriso ya ita ni omasi elowalani data hau gota anirai go bauli da zamusana ita data hau gota fegi gamuatada ena oi afah da Yehova bawa media ita meya ita adu no omasinia
no soy tanah kanya ni Filinia, ba eda na ia orifi ita, ena agai tola faluha ita, natahau gamuata da wana modaniha, boy ta falua sila sergi bita falua sila atuna, boy ta hadra gana modaniha, ena ai tola oroma, maya ita adre ni umasi walani, wasa umasi agai modaniha. Yado. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.